Guwahati along India pen kechengsi langroya room pen kidam akrong kasalam asamatum thekpronglu. Guwahati gateway ghatmati GGG terminal kikim kirang asai phantrok keban aparman tangpontanglo. Brahmaputra langroya along India pen kechengsi modern river ferry terminal selam ponlo. Guwahati Metropolitan Development Authority mati GMDA achatai Guwahati along India pen kechengsi river terminal selam ponbomlo multi-level car ke pasang athingno fancy bazar along Brahmaputra rangroy akure along pen kaselam chi aphan World Bank pen sika crore ke thom paramdunsi selam ponlo. Jongsi lasok kikim kerang asaimo tanglote Guwahati pen debokterai aghat malom abotor tinta kacheleng kijok wan pen kidam long joy ki pen dam long bangso terminal along kinangji kedo anamota our side dolaplo hong hap hong ru pen kidang lok arleng ke sarpimar la pen osomaratum anparta kidam ke wangatum joy ki our side long ponpo lan chotakali bangso our side kibi ponalong cafe mati canteen king pen kidam our side gari ke pasang la pen akaprek our side sitami bi ponlo Kidam tang surihini ra engkora hini aningkan aru ache klosi bangso river terminal ki kim kerangji aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma arideng penlong e somponlo. News report Karbing Long Live.